Maruiba Pauda, Walta Vita Paumi Sing that you appear to keep a Todoki Matanga, Lenanga, 2 minutes in Legi Mayota, Paumi Sing now walk at Consum Sunset Day. Rajasthan Forest Management Equine Kaikumasi, Tungahro Iba, Mui Singna, Mahotsav, Equibagi Bambuluchi, Matamda, Environment Kanmungam Gani Haina, Governor Ajay Kumar Bala Haike. Amadi Nagamapal Kangzabi Director Jal Jiban Mission Isingi Tax Birabasu Ising Bibi Drehaina Kangzabi Youth Club ki President Sapam Sova Karna Paumi Sing the Fongdokre. Kurumjari ISTV ki Paumi Tabi Simbo Taram Noxari Hausi Pausa non Pizari. How keep a Mekunda Sirili Festival gi Hogdokpa Nimiki Paulo Whatsapp Paumi Simbo Kual Tabi the Thing Bapiduna Zahan Kidaba Togdokta, Jeneva Singi Matakta, Matik Jaba Tabak Lokalu Haina, Paumiching the Sansilakpa Kongjangi Makasa Tarapa Oina, All Manipur Working Journalists Union Amju Amade, Editors Guild Manipur EGM Senduna, Kaisampa, Lemazam Leka Yaifatoni, Community Holder Ngasisu, Paumiching the Wakan from Pankre. Lengang na tunmin election bagi mayok ta Paumiching na Amuba Ribbon Tetuna Matau Toba, Government ki pau phong daba yauna matam gi oina democratic oiba khongjang junction duna yaning daba phongdok tuna lakhibani thagdo asgi matang da asumba puthokna ba semkiba inquiry committee gi report pikat lakrabasu ngasi phawba lengang na tumin election ba sina Paumi Sing da hena nongai taba pohale tongan ba print amadi electronic media housing dagi journalist sing yadana sachakiba wakan mifam aduda nakoi lambi thingbadi ngambayai asumbadi thingbangam asumbadi lotuna thambangam loy stop silencing the truth let journalists report journalism is not a crime let us do our duty an attack on our journalists is an attack on democracy no truth behind barricades open Gwaltabi to journalists free the press let Manipur hear the whole story media gag is a sign of fear what are you hiding haiba placard sing paiduna Paumi Sing na pendaba phongdoki wakam rifamasi ki matang da amju gi president asem bhaktana thagdo si matang da chachakiba inquiry gi report pikhalakrabasu kasi phawba Paumi Sing da khangandana tumin election babu janing da phongdoktuna rifamasi pangthokpani khongjang gi manung chana signature campaign su chathaki balaikhre gasi gi wakam rifamasi loiraga khanaraba tungda makhataba kari khongjang changsingani habadu lepkani haiki हम इसे कोई की गोल्टाबी की कोई की इंक्वायरी रिपोर्ट उसी वो सरकार ना कोई दा तो व्यक्ति भाई तारे मधु की कोई गाय बनी रिपोर्ट तो कोई रहे ngasi mit kunmari kumani musure रिपोर्ट ती मोई तौरे दे है इंक्वायरी तौरे दे है तो रिपोर्ट ते कोई दा फंग दवा कोई जो खंगनिंग भाई तारे खंग बया बना खंगनी याद बना याद रहे या बदु दिए कोई जो खंगनिंग बा अदु की तो कोई से पुल लगा ngasi धरना से भमजे बने ngasi अनो मखा ताबा तुम गनो लाक्ट्री गई थी हयेंग भो येंगनी रेस्पॉन्स कई कन तो के ना दु रेस्पॉन्स तो मतुंगिना लाक्ट्रगदी कोई मथंग कई तौब यागे तो कोई मीटिंग तौरगा मैम खनरगा कोई गनो तौरकनी वाकर विपमतु सरव्या की बा EGM की प्रेसिडेंट खोगेंद्र खोमड्रामना मणिपुर दा MST की बस्ता मणिपुर थाबा यारो हैबा थोगदो अदुगी मतुंगदा Paumi Sing na थबक लेपा यावना असुम्बा फंगहनबा तकनबदगी थौदोक असigi matangda thigatnaba semkiba inquiry committee gi report pekhalakhibal kuirabsu ngasi phawba haidoktana Paumi Singbu sanabagi mongda lerakpa asina amuk hena laingakta khanghanba oina ngasigi mifamasi phambani haiki inquiry committee gi report pekhalakrabana Paumi Sing na sangsiliba khongjang sing handokibani government na democracy hatya palan tawrabasu democracy gi mari suba yumbi oiriba media bu hatokpa ki mong da thabak chatharakpada yaningdaba phongdoki अखोई पाउमी जी याम डिस्टर्ब तौगिबा अखोई थबक दा कायबा पीगी बदुगी मदुगी मतंग दा अखोई जे खुदक की ओइबा खोंजंग
अखोई खबर लेपन सिंबा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पाव की थबक लेप सुमायना तौर लाए होय अखोइना हाइजब मतुंगिना इंक्वायरी कमिटी मा सेमदना इंक्वायरी मा चथगरे अदुबु इंक्वायरी की रिपोर्ट से कुइरे पिखतखिबा अदु हौजुक फावबा इंक्वायरी सिदा करी करी हाइरी हाइबदुसु अखोइदसु खंगन बिदे अखोइना हाइजबदगी इंक्वायरी से तौगिबनी अदुसु हाइबिद्रे हाइदबदुसु फारे इंक्वायरी दुगी मतुंगिना लखत एक्शन लखत पदुसु मदुसु सुमु उदबो अमाइना सु मखोइगी मीडिया से दुम सांगबगी मौंगदा तौबा हाइदा हाइरोदी नहावाइगी थाइना 1975 की इमरजेंसी दो डेमोक्रेसी हत्या गायना दी हाइदना पालन जि तौरी हुजिकसु तौवे अदो अखोइगी मीडिया सिबो हाटपा सिगुमबसदि काइबता खंदबदो तौवे अदुना दुमाइना अखोइसि इंक्वायरी की रिपोर्ट अमा पिखतखरबनिना हाइदना अखोइ खोंजंग कन्ना संजनबा खोंजंग दुदि सस्पेंड तौरगा अखोइजे गवर्नमेंट की पाव बॉयकॉट तौरंबा खोटबा तौबदो लोइनबक तौथोगा सस्पेंड तौरगा अखोइजे स्लोगान हापा अदगी ब्लैक बेस्ट पाइना तौरगा लापने अदुमक जदा काइबता थवइदबदगी ngasi सिटिजन प्रोटेस्ट अमा तौरगा मखाताना अमुतंग खंगहनजि खोसि करिगुम्बा मसाइदा खंगक्तबा तारबोइदि अतै अतोप खोंजंजिंग चंगसिननबा अदुइ पांदमदा ngasi खोंजंजे चंगसिनबनी मसिना अरोइबसु नते करिगुम्बा गवर्नमेंट ताबिरक्तबा तारबा अदि थवइरक्तबा तारबा अदु रबोइदि अखोइ मखाताबा थबकसिंग लोखलखिगनी बाइ थमजगे Rajasthan Forest Management अखोइने काइखुमसे तुंगदा हरलिबा मियोइसिंगना महौसागी अकोइबगी फिबमबु नुसिरबा मतमदा एनवायरनमेंट कनमंगमगनी हाइना गवर्नर अजय कुमार भलाना हाइख्रे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर सिंधुना एक पेड़ मार्क के नाम 2.0 की मखादा plant trees sap trees lend a hand to make our Manipur greener haiba wakaloda humudra taruk suba ban Mahotsav lisangani kunmangagi grand finale gi thoram city convention center Imphal da pangtokpa thoram da governor na wafamasi phongdokibani thoram adu da Manipur gi governor Ajay Kumar Bhalana chief guest oina saru yakibaga loinana masak naiba miyoi kyana presidium member sing amade mahero yauna miyoi kyana saru yaki thoram adu gi manung channa forest department na sayasi gi ban Mahotsav thoram gi manung channa Manipur gi tongan ba mafam sing da pangtokiba thabak thoram sing utpa documentary film amasu utkibaga loinana plastic bottle yauna waste material singna kana ba polam sing saduna sejanabagi visual amasu utki governor Ajay Kumar Bhalana Manipur gi district tara taruk ki mohot sinduna saruk yakiba mahiroi singda uchara sing yanthokibaga loinana pangtokiba state level painting competition da makong mathang taraba singda governor na manamathum sing yanthoki amade environment kanbada asobo thodang laukiba tongan ba district ki mahiroi singda asamba khudol piduna ikai khunna utki thoramadu da governor Ajay Kumar Bhalana makhata aduna ngasi ge sukuma thoramasina mahusagi khal kaidana ba aikhoi punna hotnaminari haibadu uttakle haukiba sahi manga asigi manungda paramilitary yauna uchara lak manga gi mathakta thakre u amma thaba haibasi yamna kanaba amani अखोइना थारिबा उपाम्बी सिंग असि यंगसिनबा मथौ ताइ मणिपुर असि महौसागी खुलोना निंगथिना लेक्तेंगबा लमदम अमनि हाइकी मांगना मखाताना ngasi अखोइना एनवायरनमेंट कमै लेनेना कुदोंग चाबा कया मायो कुदोंग सादबा कया मायो ngari zooming cultivation na कुदोंग चाबा कया थोहली climate change असि अखोइना हौजि हौजि थेंगरी बा चैथेंग अमनि मसिबु हंथानम्बा हाइबसिदा अखोइ खुदिमंगना उ थादुना अमसोंग हिंगहनदुना सरुक याबा मथौ ताइ अखोइ खुदिमंगना चिंग पाट तुरेल चिंगबा महौसागी खुदोल सिंग असि कन्वीनर असि फोंगदोखि Forests are our shields against climate change. They replenish our water, purify our air, heal our soul, and house our wildlife and offer us food, medicine, and materials. Most importantly, they remind us of our roots, our connection to the land, and to our culture and to each other. So we need to protect these, save these, and utilize these in a scientific manner. Climate change definitely is, all of us know, it's not a distant threat. We see it every year, rising temperatures, erratic rainfalls, extreme weather events, cloud bursts are happening all over the country, and suddenly we find a lot of people get washed away, properties are getting washed away. So simple act of planting a tree can be one of the most powerful responses to this crisis. Every tree absorbs carbon dioxide, supports biodiversity, helps secure future of generations. So the whole idea is that one should not be only a name, it should be involvement of individual human being into this whole process of planting trees, not just for the sake of planting, but growing them and watching them grow. Get the satisfaction out of when your planted tree grows.
Tharabas ka mai lenena Governor Ajay Kumar Bhalana luchingduna Kanglada su u chara kya su thaki. Manipur ki konong Imphal ki 0 mile jale riba Nagamapal Kangzabi Director Jal Jiban Mission JJM ki ising ki tax birabasu ising bibit rehaina Kangzabi Youth Club ki President Sapon Subakar na pawmising da phongtokre. Kangzabi Youth Club ta pawmising unabada Subakar na makata kibada kumza ingnising ni kundagi JJM ki makada lalambung ching mathakta lupa crore chani humudra humdoi lak marfudra mapan lising humudra mga sang na sagadaba overhead tank amagi Hyderabad laiba Keystone Infra Private Limited ko farm amada contract PK kumjai lisingani kundagi saba horaga sai anigi manungda saba loigadabadu ngasi phawba loisindana laiba maram nalekai asida ising amata pidana lakpani te ngasi saba loidrabasu ising piragani haiduna customer sing connection tawkibana maram oiraga taxi tha kudingi chang naina thorakli customer chahungi mathakta ising phangdana thada lupa chani yankhai gi changda thiduna lakli Achigumba, Jeru Malde Mapam Masida Tauriba, Tawong Asina, Kumza Inisangani Tarama Pandagi, Haukiba, Jaljiban Mission Gimakada, Inisangani Kunmari Fawgi Manunda, Yumtong Kuding, Ising Pigani Haiduna, Prime Minister Narendra Modina Wasak Amagalunana, Haurakiba Misanasi, Tazabangam Hindre. Atubada, Lalambungi overhead tank, Matautohan Buhaina, Governor da Anida Haizakiba Lakre, Mailanaba Singda, Hydrabasu, Tadrabanina. Courta with petition Tanaba Torang Loide Haiki. Keystone Infra Private Limited Hyderabad company asina kogi Lalambung pung matakta lairiba overhead tanki asi 2020 dagi masi work order pi bani Lalambung ki akogi overhead tanki commission Power Tawdri, aduga single drop of water is a Kuchaba Pangri. Hybrid Kangla, the young Nanga Labor, Jiro Manda, they bought Kangabi, with Hyman Kendraman, Labasi, Nasi Power 2025 July Tashi or Power, with single drop of Praza Sinda, Hybrid Kangabi, Youth Jaga, Amadi, Apu with the labor, the Rasina, sing drop among us, Kuchaba Pangri. Aduga contractor singna masigi Keystone Infra Private Limited haibasina mogi lopham thokpa miyam dagi tax dagi mayam ki public money sidi moi lophokra aduga consumer singi right to di hujik phawpa khoi authority singna amadi masida khoi right paper ma thopina baiduna khoi kangyap lai youth club mai gi deki media ki sinau singda khoi ngasi press meet asi kopjabani Thauramadu Kangzabi Youth Club ki advisor Thingnam Rosana English sangani kundagi suba horaga isangani kunithoigi loibagi matam oiba lalambungi overhead sabagi sanpham lokthokre haiba khangle saba loiraba matungda Keystone Infra Private Limited na sahi manga maintenance tawgadabani hairabani na ngasi phawba sijinaba hodrabasu maintenance ki sanpham su lokthok lamgani haibagi jingnaba leire marilenaba department na athubada ising pinaba honabiu haiki aina thamjaningbadi Tasena Arbada, was it consumer putting you, was it going message like Piramoni? When consumers to the 20 connection, Jaljiban Makada, you told the connection door, connection door, what to an way, first as per month, Pataniaki, Sinasi West Samba Sandava, Machine use as some absolutely. Adobo, Masigi Huxe, Ado 24 hours, Pangado can say, Hapta the Amukumba, and among the Pangamici. See Matuni, Pango, the boy, 100 complaints to observe. Adobo, Sing Marang kind of Muhuta, Rosik, Sariba to the crore Gimatata Hena, all these Hadan Lueraba, Lamu overhead, Facebook and Jamaramada, sing of the Pangandri, Adobotiga Sara Singadi, we love to go build Luloria, using maintenance keep very never, maintenance keep bills long whenever. Aduna Nepena, Sakar authority Manda, Masi Saptava white paper on Putopio, Aduga, Prazama, we have Chima Pigano, Ado Singze, Miami Hakni, 24 hours 7, Pangada Singze. Hapta amda ang pangu pangdar trabani adana masigi isinga je mayam hakka je panganbiu sigadene bana haijeni Lampel Patalaiba NG College da Lisgani Kumanga Kuntaruk Academic Session da BA first semester Tongadaba Mayri Singi induction program Dixer Ramba ngasi college asigi Jubilee Hall da Internal Quality Assurance Cell AQAC amadi NG College Admission Committee na sendana pangchokre Thoramadu da college asigi principal Professor Samrai Lapam Sanchibla Vice Principal
Adibo Nyumai IQAC gi coordinator Dr. Wakambam Dhiren NGCTA gi President RK Ivoyai Manasingba Singbana Saru Yaki Tharongamai Lenena Professor Samurai Lapam Sanjibulana NEP 2020 ki makada sei kudingi college asida nongna admission torokiba mairoi singi thoromasi sinduna lakpani thoromasi sinbagi khwaidagi maroiba maramdi nongna lagliba mairoi singa college asigi faculty member singa sakhangnaba college asigi chana kangon khanganduna makhoina ming jalakiba college asigi masak khanganbani haiki program sina kana piri se college sida anauba lakpa newcomer angang chingsibu college sigi ethos principals ari faculty members ari college da phangadaba koi development sing angang ching da scholarship ki matang da sports ki matang da college sigi policy program mayam sibu moida introduce tawbagi yam chawba khudong chaba amakhak masigi program sina pi haijaning khudong chaba budi government college su adagi added college sing government conversion tawba sing sidi iman manaba poni government college na fee structure da kari da khara khenaba laiba aduga scholarship ki matang da kari da ko government college na phangba hen ba phangdi haiba na te ko private college sing chi so adubo kai haini initiative se moida khare hen na dang to ba sai da government college na pamna rak pani haijaning Iramda masida awana taraba singi kharadoirabasu mateng pangba ngamnabagidama wakhalon manaba singa punsilaga semkiba I pau tengbanglup Manipur safong kibagi nipalak suba mapokomon numit thauram tha asigi tang mapanda pangtolagani I pau special journalist award lisingani kunmanga ISTV news ki staff reporter Michael Yumnam amasong ningthaukhongjom sanajawba maitei yauna khangalaba paumi singda award piragani haina I pau tengbanglup Manipur ki secretary general Soibam Pibarel maiteina thokpa cherolamana khangalakli Zerotuna makha tarduna mapo kumongi thoramasi Jingaril Tezpurda laiba Yaifalamjing Kanglup ki community hall da pangthokani I pau tengbanglup Manipurna saphonglakpadagi ngasi phawda lamdam asigi sotharaba awa anna taraba singi mateng pangtuna lakli lup asina sei khudingi blood donation camp pangthoklaga lakli masi mai pahannaba donor kya thoraktuna mateng pangbana sahi amada nipandagi tara phawba blood donation camp pangthokpa ngamli lakadoriba sahi asidagi tha khudingi pangthokpa ngamnaba honnare lup asina yelongwedagi lejarakpa inat lining amadi masana kya yokhanaba honaduna lakli state level thangta sangdamnabana chingba pangthokre makhatanasu lakadoriba sahi sing asidasu henapak chauna pangthokpa ngamnaba sem sari I pau tengbanglup Manipurna pangthokadoriba thabak thoram sing ase lamdamasta leminariba khwai kibengna mateng pangbiduna mai pakna pangthokpa ngamnaba hotnaminase lup asina kosemna lopa examination da thangta music amadi Manipuri MIL gi subject topper sing sahi khudingi lup asigi mapokumon thoramda ikai khumna bagumna sahi asigi oinasu pangtokani haina jerol asina makatari Young Film Production gi banner makada taratare suba production oina Kamala Tongbramna present tawduna Machin Manau Pictures na puthokpa Thoiba Soibamna direction pigadaba Mahu Pubi haina mingthonba Manipuri feature film gi yaifa thongni thauram ngasi pangthokre Haurang Sawal Jalaiba Millennium Garden da pangthokiba thongni thoram adida Film Forum Manipur gi former chairman Subject Sabam Mangolzau amadi senior actor Ningthauja Jaividya Susaruyaki film asigi story Vaina CIs screenplay Varun Laishramde film asida tongan ba mamiroi singna saktam langgadori film asigi cinematography Loris Images amadi Pelin Ningthaujani Samde Sabam Mangolzauna haikibada film amada afaba script khanbagi tangai fadaba leiri khunai asida wakhalloksing oigadaba script thokpiduna lamdam asi achumba lambida puraknaba thodang lominasi haiki thaurangamai lenena wangangroi singna Manipur film gi matangdasu wafam kya phongdongnaki film asi maruina lambilana chatkigadawrababu asumba lambida purakpa amade drug issue gi matangdani hairi Aikoi film na widely lubasi film ama puthokpa matamda widely lubasi script choice tawasi aikoi aphawa script khanna se masi yam lui haina di mamangai di script si hana leinaramde aikoi film ama namge harakanda writer kuna script writer ne e bane madu aikoi khallaga phajani khallaga nam
ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯛꯇꯅ ꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯝ ꯇꯂꯣꯖꯔꯤ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯔꯩꯕ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯈꯩ ꯆꯥꯁꯤꯟꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯆꯥꯗꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯦ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯂꯤꯚꯔꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯈꯪꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯤꯚꯔꯅꯕꯨ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯆꯥꯅꯤꯡ ꯊꯛꯅꯤꯡꯕ ꯐꯥꯎꯗꯕ ꯄꯨꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯆꯨ ꯀꯨꯃꯦꯟ ꯁꯦꯡꯍꯜꯂꯛꯇꯦ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯖꯣꯂꯤꯞ 100% ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯁꯤꯔꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯞꯁꯨꯜ Jolip 100% natural syrup and capsule. Aksan phana thamge hairabadi iramda masimaktada leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari. Mafam asida thajaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kun henbada ana layeng bagi khudong chaba pizari. Pediatrics, cardiology, cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhoigi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari. Aduna state wangmada amu karigi chatlugani aikhoigi Manipur da su hogikti awang bathaki healthcare fanglabada. Matam mangan biraganu sel hena tingan biraganu aikhoigi specialist singdagi malemgi afaba thaki layeng patakta yumpham oiba service lobiyu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupa marol gidamak Babina Hospital, Sajiwa Jail Road, Kabay Soy Impal East Lengsin Birau. Natraga, aikhoigi phone number 6909390666 ta call tawbirau. Matamgi nungsit nungsa amadi aying asana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumnamak sibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup. Admission for 2025. As the institution is emphasizing hands-on training, cardiovascular technology students are trained echocardiography at very early stage in British style. Hi everyone, I'm a student of BSc Cardiovascular Technology second year, started doing hands-on echo. For further details, please contact 6009752429 Academic Department, Sky Hospital. Break matung da taram namok sari makhataba pawda Manipuri Youth Front of Assam Maifa Guwahati gi oiba mipamama Maifa Study Center Pailapul Kasada Maifa ki President Thangzam Brojena mipamapu oiduna phamkiba mipamna Manipur gi Autonomous Council Demand Coordination Committee na sangchiliba Assam gi Manipuri singi Autonomous Council Demand asida Maifa na mapungphana sagatpa haina yanakre mipam asina committee asigi khongjang loi singbu mapungphana sagatpoina Assam gi Meitei amasung Meitei Pangalna Taba Khunsingda awareness campaign pangthokpa renana postcard campaign chawba Manipuri lonbu Assam leingakna Assam Assembly da bill pass tawkiba numit August ki tang 18 asibu imalon kanba numit haina thoram pangthokpa amadi miyam nasu numit asibu imalon kanba numit haina thoram pangthokpiu haina Maifa na appeal tawba haibina singba warep kya lokre ngasigi mifam aduda ingudam Ranjit Tampamiu Salaudin Soram Thauba Maibam Savir Seram Herazit amadi Nongthongbam Binod na chingba miyoi kya su saruyaki Ahan wareta Manipuri Autonomous Council Demand Coordination Committee na laulapa khongthang khudimakta Maifa na pungphana sogatin haba warepsi lepchare anisu wareta Manipuri Autonomous Council Demand Coordination Committee gi mating pangbona support to boina Maifa na Manipuri amasung Meitei Pangana tabo khudimuk satuna Autonomous Council singa gi damakta awareness scheme pangthokpai na wareplare ahum subu warita lapliba August kitang 18 asi Assam pumbada Assam yoina imaron kanbun mi haina object tawragini haibisima lepsare hariba thoram pareng asida leba miyamna sida leba dandam sida leba miyamna phana sagatpi haibisi miyamna Lilong SG manung chana nungai dalaiba nungai water supply scheme asigi anoba committee ama miyamgi oiba khananainaba mifam ama pangtholaba matung semkre Ideal Youth Club nungai amadi the Social Upliftment and Education Development Organization ani na punna sindana nungai khunok da pangtokiba miyamgiba khananainaba mifamadu nungai gi ward number 3 ki member Puyam Ranjana preside toke amadi miyamgi mifam aduna nungai water supply scheme asi mathau ningthina tawbang ngamanaba nungai miyam pumbana yaraba anoba committee ama semba haina punna warep ahum lauki warep aduda water supply scheme asibu mai pangnana bahonaramba sen songlamba punamapu apenba fongdokpa amasung nongna semlaba committee asibu marinaba department sakhang naba haijaba haiba warep sing yauri
Miyangi mifam loiraba matung paugi mifam pangtokladuna Ideal Youth Club Nungai gi Secretary KS Abochoina Naungna semliba committee asi nataba committee ama mamangda leirami adubu haiba committee du Nungai gi miyam khangna semkiba natabana committee ama lei haibasi miyam na khangnadre miyam punna khangwinanaba thabak tawba yanabagidama ngasi gi oiba mifam asi pangthoktuna anoba committee asi sembani haina phongdokhi अखोई जो क्लब हम लेरी क्लब से खंगना थबक खितंग तौमिनबदी फै अना हाइबने अदुना हाइबा मयाम से समझलगा अखोई पब्लिक मयाम से खंगगा कमिटी अम सेमगा वाटर सप्लाई असि चलाइनबगिदमक्ता हेन मपुंग फाना थबक तौनबाना अखोई ngasiगी मीटिंग असे अखोई सिनजबने इपाइपु हक्तक्तेगी सही क्या लिसांग सेटना लौ उदुना लाकपदा नतना इसाना रेवेन्यू डिपार्टमेंट ngasi फावबा टैक्स थीरगा उरिबा लौफमदा कनागुमा मियोय खरना असाबा चे सांग पाइरगा थासगे अमदा फौजा सिलमले लपु खंगदना फौजा सिलंबा मियोय सिंगी मथक्ता लोगी मतेंग लोरगनी मसिदा मियाम अमदि मैलेनबा सिंगसु मतेंग पांगबियो हाइना लपु निथौजम इबोपिसक एलियस फाइरेंजाउना नासो मयाय ममांग वार्ड नंबर 3 दा लेबा माकी मयुमदा मचिन मनाव सिंग याउना पांगथोकपा पावगी बिफम अमदा हाइक्रे मांगना मखाताना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुचना एसडीसी निंगथौखोंगना कोनबा निफुमाथोय नासौगी चिंगदौद लेबा एकर अमगा दशमिक अनि मंगा चावबा लौफमसी लिसिंग अमगा समापन फुमाथोयगी सेटलमेंट की रेकॉर्ड तगी होरगा हौजी हौजी की ओइबा कंप्यूटराइज पतादा इपागी मिंगद लेदुना ngasi फावबा अयत अपन लेतना खुलगी मियाम खंगना लौ उदना लाकपने अदुबु खंगौदना लौपुगी अयाबा यावदना जुलाईगी अमगी अयुक्ता फौजा सिलमले अदुगा लौ असि मखोइना उरी हाइदुना आरानबा चे सांग समजिंदुना मुन्नना बहोनरिबासी मरी लेनबा सिंगना अमदी खुलगी मियामना मियेंग चंगदना मतेंग पांगबियु हाइकी इपाइपु चही जाखई होमना मु उदला बलौसिदा मियोय खरना होंदिलमदना तौरे मसी मरी लेनबा सिनाव सिंगना अतन मियेंग चंगदिदुना चुंबा विचार पुथोपियो हंगक इखन खौदना मियोय खरना फौजा सिलमबसे मसी अचुंबा पांबा कांगबुना विचार तौबियो मरी लेनबा डिपार्टमेंट सो विचार तौबियो मसीदा कईगुंबा मखोइना लौलिंग मतुंगसिदा अखोइना सुब मतमदा अयलापन पिराबा लोगी मतेंग लौगनी मियांगी मतेंग लौगा अकन मसरा पीगनी चेन्नई की ग्विंडीदा लेबा ओलंपिया टेक्नोलॉजी पार्कता हौकिबा जुलाई की तांग मरीदगे तरुक फाव पांगथोकिबा नेशनल पैरा फेंसिंग चैंपियनशिपता मयांग इम्फाल थाना वांखै लेकाइदगे मणिपुर की पैरा फेंसिंग की सानरोय वांखै मयूम सहदेबा अपोक्पा नोरेना फेंसिंग की इपी मसानदा होस्ट टीम तमिलनाडु की इग्नेसबु तरा अहुमदा माइथिबा पीदुना गोल्ड मेडल लौख्रे वांखै मयूम सहदेबना सेलथुंगी अवाबा मायोंगरपदगी सौरांग सही निपालोम लेबरबा मतुंगदा चैंपियनशिप असिगदमक्ता टीम कोच अमदी मैनेजर अनिना थौदांग लौदुना अमुक नहोंगना सरुक याबनी हाइना टेलीफोन की खुथांगदा टीम मैनेजर डॉक्टर किरण येंदेमबमना फोंदोरखी लोइनना हिंगनबगी लानफमदा साना खोनबा पामजरगसु थबक सुदना सेल तानब होनदुना साना खोनबदा लुप्तुना लाखी हंदक चेन्नई की ग्विंडीदा लेबा ओलंपिया टेक्नोलॉजी पार्क पांगथोकिबा नेशनल पैरा फेंसिंग चैंपियनशिप असिगदमक्ता सुपनगी निमिट 4-5 खक प्रैक्टिस तौरबा मतुंगदा मतम सांगना फेंसिंग मसाना असिबो मखुत पाइदुना ताकपि तंबिरकिबा हावुमरक कांगजम लेकाइदगी कांगजम बीरेंद्रना कोच ओइना सरुक याबगा लोइनना सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर किरण यंदेमब्रमना टीम मैनेजर ओइना सरुक याखी टीम मैनेजर डॉक्टर किरण यंदेमब्रमना इरमदंगी प्लेयर सिंग असि मेलेनबा एसोसिएशन नत्रगा ऑर्गेनाइजेशन सिंगना मतम की लेंगांगना निंगथिना वातानमिनदुना फगनबा होनमिनरगदि मालेम मसिदा हिरम खुदिंगमकी मसाना अमत्तना नंबंगमलोय हाइकी लोइसलपदा मरुइबा पाव अमहना पिजरी गोल जाबीदा पाउमीसिंगदा थिंगबा पीकिबा थौदोकी मतांगदा लेंगांगना तुमिना लेसिंगगी मायोक्ता पाउमीसिंगना वाकत खोंगजंग संगसनख्रे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट मैनेजमेंट अखोइने काइकुमरसी तुंगदा होरिबा मियोइसिंगना मौसागी अखोइबगी बिबंबु नुसिरबा मतमदा एनवायरनमेंट कनबा ngमगनि हाइना गवर्नर अजय कुमार भलाना हाइख्रे अमदे नागमपा कंजाबी लेरक्ता जल जीवन मिशन की इसिंग की टैक्स बिरबसु इसिंग पिबिद्रे हाइना कंजाबी यूथ क्लब की प्रेसिडेंट सापम सोवाकरना पाउमिसिंग फोंदोके
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ISTV ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯃꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ